Digel hatina meha Remezanê wekû hawlatî dibêjin pêdawîstiyên vê mehê bi awayekê berçav bihayê wan giran bûye û taybet kerestên xwarinê. Zanistên aborî da giraniya kelopelên xwarinê bandorek berçav li aborê gişt welatî diket. كيف زانستن آبوری او نوارد بشن عرض و طلب يعني هر دمك عرض ما محدوده يعني خستنا رو وخواست ما زیاده بیتن اول نورمال دی بهایا زیاده کردن زیاده کرنا بهایا وقت توی دربکی آبوری چینه کا جواکی دی و چینه جی پتر او چینه و خدان دهات که سنوردار موچخور فرمانبر پاله رنجبر جوتیاره و لاواز کرنا آبوری و وقت لاواز کرنا جین و جیارا و بلند کرنا آسته هجاری ناف خلکی ده بنسبت بازاری و تشتی گران او مین ترویده که سر مروت بشری و سر اولیه گله که تن جامرن بسرمانن یعنی اوه هیوکا پیروزه هیوکا مبارکه ده هیوه ده لازم امرو فاریکاری فقیری بید لازم تشتی خو یعنی فایده که بید فایده که معقول بید خیره خود ده پیلیتن گوشتێک ji pêdiviyên meha Remezanê û beriya hatina vê mehê kîloya goştê berxî bi 15,000 dînaran bû û niha bi 25,000 dihête firotin. Goşt firoşek dibêjît ev e ji layê gomirkên sinorî ve girankirîne û lewma bihayê her kîloyekê gihiştiye 22,000 dînara. Bütün vi sahabete olsa çünkü ama bes em vele em naşne cihe komir ka çünkü bu metete vere golek xo. 23 ye bazı 18 evene. Belinge erzandır bu. Berek dab 18 mihdana 15 14 benakle ptere lati. Aliyên peywendîdar plan danayne ji bo erzankirina bazarê meha Remezanê. Wekû ew dibêjin her kesê serpêçîkar wê hête sizadan. Da ku bazarê vê mehê xelek bêbehr nebin ji pêdawîstiyên rojane. مسیح جوری سزایت هاین می های بو نمونه سرپیچی کار که بجاره که دی سرپیچی که دی کوچ مکه پاره ایتا سزادان لی سرپیچی کار که دی بجاره دوی نفسی سرپیچی که دی جهوی ایتا دای خستن و اگر ها تو جاره سیجی بو دی یک سری تراو نکرم بوداد که Herçende di meha Remezanê da xwarin du dana dihête amadekirin. Lê pêdawîstiyên sifra fitarê û corên xwarinê gelek in. Lewma her malbatek rojane çendîn corên xwarinê dikirîtin bi goreyî şiyanên xwe. Lê giraniya pêdawîstiyên rojane kartêkirneka berçav li gişt hawlatiyan diket. Kawa Emer Dengê Emerîka Duhok.